Yabo lento eyenzeke eThekwini njengamanje ne ave ngiyithanda into eyenzeke eThekwini lo ukuthi kuyaluthwa emashophini my friend ngiyayithanda bafethu qhubekani ingayeki qhubekani yenze ngoba labantu laba batshela ukuthi mabahambe babuyele emazweni abo ngomhla ka-30 banika notice before 30 u-30 wafika umhla ka-30 wazi wandlula abakazi bahambe ayiqhubeke luthani baze bahamba luthani yabo leyo kulutha kuthiwa abantu balambile baluthiswa indlala balenziwa bugebengu luthani mina ngiyibona kanjalo ngibona nje kuyinto enhle ezoba nomehluko futhi omkhulu kabi luthani smanje sinikhona niluthe nibakequle futhi khona ngiqeda kuyibo bakequle nequantainer phakathi nibakequle ngawo amaquantainer niwadibhe phansi niluthe luthani kunini bathu abantu abahamba bebuyela emazweni abafuni akithi ke kusho ukuthi badela ngani futhi bengifisa ngazathi ngabuye xenophobia ukuthi kuqhuma induku kuqhuma ini nje luthani ngayiki luthani ngaze ngafisa ukuba seDurban ngiyobuka nje belutha abantu kunenkazi batshela ukuthi abahambi ngaze bengabuye xenophobia kuqhuma igala kuqhuma isando ngoba nje ayikho lento le ayikho kunini kuthiwa abantu abahamba bengafuna ukuhamba and west bayadelela ke manje sebeyeyisa bayidayisa ngamabomo lapho kwakuthiwa bevale khona bakazi bavale la nje egoli nje kwafana nokuthi kuyadlalwa into eyenziwe eThekwini ngithi keep it up bafethu kulabo bafana lapho kulabo ubhuti laba bathi nje futhi qula le content kequlani kwasani ngaze noma ngakuthola endleleni bashaye ngogebhu qhubekani ngiyayithanda into enenze eThekwini hlangana Zulu ngiyayithanda into enenze eThekwini yabona eThekwini hayi mina iThekwini kahle ngiyabheja nganazi eThekwini ngizofunani angazi ngizofunani eGoli ngoba eThekwini Nkosi yami eThekwini ayikho into eThekwini kahle nje kahle iyona ndawo yami mina kufanele ngiyohlala kuyo ngoba wosisi balapha nje yabona ke futhi ngiyayibona wosisi bakhona obhuti bakhona ngithi niyinsizwa bona abazali beni bazile insizwa lapha eThekwini hayi yabo makuthiwa umzali uzele indoda bazela amadoda ngamadoda bafethu ningayiyeki lento enenzayo yinhle kakhulu yancomeka kwakunini kuthiwa abantu abahambi kwakunini imarch and march bathiwa yaba yipeace because of siyadeleleka because of imarch and march kwakuthiwa ipeaceful kumele kungaliwa kungayenziwani yenziwa leyo nto but still abantu abafuna ukuhamba nangepeace bafunani bafuna indlozula ayibuye nje isikhathi sezona izonephobia ayibuye makuthiwa uyabuya ayibuye qhaphule kwasa